Вагжанове нырмышта сойлы бәшында улан удыхатың табадхе тусхай гвардейска танковый бригадың сыргышта зарылдығын сердца для героев гын бойын үйілділгін тағылылты ұңғырбы. Тос тағылылтақыда буряд арынемне арады хандыр шыгуй ныгы бұлы байғые гыршылы. Нодыр хың дымрылты удыр рина залоху те нымыр балхыгыжы того нымыр балхыгыжы концерты да ереп тегет дих байыртевен что би захынша того хуруж бәлем. Тағылылтыда дымжылгын алың угунут хылыгды. Буряда мыдежы турштыға балың олысы захёхы бұлығыды ғой дуынут чезіділі. Ялазгыма хатарнучы харулыда. Има благотворительный таволцы да хатаралцы же таки тот хата жаху гудут жишевон има таволтнут хырктек жанып. Мане хургуле хата има концерт да оруцдык. Бида има концерт да оружы бэхда унун дурхынго байруныбди. Мане ансамбль казачий хатыр ныбди. Хынеш мыдыгыр табадхе тусхай гвардейска танковый бригада хайрменга харин анхо сырге тусхай яболгыды хавадына. Теда углидарые Украинын зыпсыкта байгылгындай гышуты сулулгыды ши хавадылса. Минск хата сулулсыны туло олан тугай басы ворве хайртыхи шатын орденында шагнагдын хай. Таултада солархың бухы мунгын дамды балың сыргшытты хырыкты хырыксынуды ходылдың абылгада шыгылулды хыюм. Хандеп урылгы хыда ыхырына хамгалык шыттымна яхаты дымжылгы ба ытигылын болана. Александр Цыренов, Немар Аднаев, Бурят ТВ.